guys, I'm cold. Kazi nadera umunyenye canke ndindire kubanza gushika reka muga rero nawe uretse ubwenge frame tubanga kugira ngo ntagire n'umve baje naje nakajemo n'uyundi guys I'm so happy mbona yashitse guys baje numva shaka gushika ako ageze he abasha sinzi yavyo bagomba shike mu kanya gatoya none ndaburyo wow happy birthday ujya mukobwa we urabitse ko twashwanye sawa ikigeretseko aba bantu bose bari ngaha gukora iki just calm down nkubwo icyabazanye nga kandi mbabare kuba yuko namuze next yawe nga ingo basi umbabariye tukubwiye icyo twaguteguriye basi sister urabizi umutima wanje uracyakomeretse ndakubwiza ukuri nkimubona ujya mukobwa hariya subirayo we don't touch me okay sinsubirayo seriously yes of course sawa bimeze gute rero guys surprise anniversaire irapfuye kubera basha mu byumva uko nye surprise anniversaire irapfuye oya reka isubire ibi byose twari turyohewe hamuje kutubwira uko yasimbe Comment? Ça va? Tout va bien. Ariko Delia mbwira ukuntu wafashe ujya mukobwa kandi uzi ko ari ex nivyo aheruka kunkorera urazi story yacu ugaca ukamuzana mu bintu nk'abiki No, Risius. Anniversaire yawe nagomba gutumira abagenzi bawe bose nawe nkamushiramo none hamiki none nanzi ko kiranzi ko byaheze muri abagenzi ngwaze gukora iki none ari mix wanashaka kuzana umuntu wawe stop it very professional aha ntugira urazi igikomereye ntibijya mukobwa Delia urazi amarira narizi kubera ujya mukobwa I'm sorry. Ugacumuzana ukamuherekeza ukamuzana n'indani mu nzu kandi gusubira kumunyereka n'amaso yanje. Sinzi ko byo kubajugeza hino hose regari sinukuri. I'm sorry. Delia. Wewe. I'm so Nundi munsi. Ntuzusubire. Ukiza Risius uziza wamuha umwanya mukavugana kuko nawe biramubabaje ariko ubundi bwo ndakubaze ukikira ujya muryango nakubwiye nabi oya nagukankamiye Risius oya manshi ko ntigeze ndagukankamira cyo ndakubwire nabi ariko umviriza icyo ngomba ndakubwira nimba ari ico kintu cyari kikuzanye okay ndumva tamwana biso kuganira nawe Risius gusa vyiza ukwicara ukamwumviriza ndamwumviriza iki ko nawe vyaramubabaje okay it's okay ndabitahura ko byamubabaje nakubwiye ati ivyo bintu je sichaka gusubira kumwumva okay
ibisigaye nimba ari ico cyari cyakuzanira abizi nawe uri umugenzi udashaka rero ko duca twonona n'ikiganiro twako turaganira nta mwanya afise genda umubwire nta chatsi uti naramubabariye Lisiose unaye mufuye kunyene nawe mureke umwumvirize wumve icyo avuga reka muhamagare usanga icyo akamaro uje kuvuga ari sino wowe wabyumvise ibintu ariko arambwira nabyumvise n'impagaze ngaho turabumvise niba namwambye rero nta anje nkeneye gusubira kwicarana nawe uwo mwanya kera tawuri turabyibaya ko baje umugabo usanga akubwiye ibintu très important mureke nabahamagare umwumvirize utari gusabye sister no stress Lisiose mwumvirize ntacyo mupfa mwumvirize genda umubwire ariko mfise 5 minutes iminota 5 ntawe ndenza ndi kumwe nawe sawa uba sinzi ngene uba babikije ugeneye mufiki nuje ibintu byuko aca zarazana n'abandi bantu ntaba nkeneye kuganira nawe simba numva ko je no muhumwana Lisiose nanje gusaba pardon ku bintu byose byabaye narenze ku masezerano twagiranye wabonye wowe ukuntu rero ucugi kabasinzira gira turana wagatereye nabi gaterere neza rero neza nawe nawe Sheri, kuri genda gukunda kandi cyane ko ndabona nabaye papa w'abana bawe wabaye mama w'abana banje dufise abana batatu ibyo munezero ariko sheri ndakubaza ikibazo sheri hamwe twari dufise abana batatu uwa mbere twamwita gute banzibure icuzi cyoco umwana wa mbere azoba ari umuhungu azoba ari umuhungu ndagukinde somita gute somita jeri jeri mama jeri cyane nawe ndagukunda umutima kure niyo mwiri sinzoguhemukira nakubesha mu mutima kure cyane aho abandi batoshika niho wibera mu wanje mutima aho mbona ugomba kubonera kwishima torenda kubonera basi okay mbwivyo nukuri ndicuza kuba narabeshwe nasanze ubona akunda atari we yankunda Lisiose ndakwinginze umbabarire please ndakwinginze mbwira nimbabazi nimba ari kosa nakoze waje umbabarire urabizi je ndagukunda stop umviriza ndabizi iyo mpamvu rero ndabizi niyo yazanye ngaho je t'aime matin midi soir ziwawe nazihaze wabyumvise n'imbaraga ki k'umutima wanjye wowe usigaranye mu wawe ugate kure wabyumvise ari aho nakosheje mbwira nkosora sivyo ndi ready gukora ikintu cyose cyotuma basi nkosora mugani tubihagarike ndakubwira ntibagirwe umpoye iki by'ukuri twigeze tunamenyana umpoye iki by'ukuri oya no please ndakwinginze simbire vuya please no ariko ndazi ko nakubabaje umutima wawe ariko reka tubyibagirwe dutangure bishasha
Ange. Nibutse agaciro we naguhaye. Ange, sinarinzi we ko wambereye inzoka. Ndagakukubesha. Uzi combien de fois on dit Aymanaya? ese Yeah. reka gutuma nishima nshaka kwishima pe kene ko nzokwica papa ndakunda basi kubona mu mutwe bisa nzogura igisoko Uratanguye ibyo bintu. cyo nzogura igisoko Urabizi ko imisi yose cyangwa bisikoma. igisoko Ndabizi ko ari byo muvuga. Ange. 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 Bisiuzi. Kuva ryari gumunyirika inyuma. Sinakuje gumunyirika inyuma wewe. Ange. Nuko ndagukunda kandi ntifuza kuguhomba. Ushaka iki una? Umviriza ndakubwira. Umutima wanje ndafise nawo haye. Sinzi impamvu gumunyirika inyuma. Shit. Akani kagahungu ndakubwira ko mahanye byumwe. N'uyu Nyine. musore. Umbiza ndakubwira iki? Wanze ndakuboneye. Nahora ndakumva sinari bwakubona. Nari nzi neza ko wasura umuhungu wiyubashe ufise igihagararo. Kumeni wewe. So ndagusaba iki? Iri bijya mbere n'ijya nyuma usubiye gutera stress umushiri wanje. Kubona mungana kwanza. Hindura urondera abandi bakobwa mungana. Muberanye uyu ni muberanye. Ndakwiyamye nuze wongere.